Assalamu alaikum. Haray mi yuri kam fop la landi stay jam. Ala taw hare do jam. Jama la gine mi tori ko mi gejo partage video maximum ha me sey lo yaw video do. Ko moni da ho ko moni da. Ko dupu da ho ko dupu da. Sa fotte me sey lo envers président dale be yeto ma c'est-à-dire ko honno woni politique be bangina be yewta ma kadi be précise na ma kadi anda. Fewndo do berde jama fu no jawi c'est vrai me ngandi souci ji modon ni. Mais fewndo do ko ma watano ila modja. Bebe on no hide do bebe on kipire do na yumete be ni c'est vrai il est faux mede dadi parce que be adi parti en dissolution mais ande unde autre ala giselu dalen est une chance pour la Guinée d'abord fi on femme du non limitel mudum mo kala no fotirta e niveau mudum ka politique do fo wata andude ko suudi est-ce qu'on fami kambe tigri monsieur le sondari na piji gonton be andi et secret go est-ce qu'on fami on fami en fait comme fala ko yotude awa min kono minata sida hidi goddo a hersi tam sida hidi goddo da holi mo kabernde a hersi tam c'est vrai que monsieur lo no be woni défendre le président on ni tigri goddo def a défendre goddo parce que hara da holi mo min kadi c'est la même chose que la holi présidentiel dalen e kadi mede wadi confiance parce que be wi fewndo ka fewnendo kambe tigri be andi ona voix légal a heccianki be holi dum wona légal wona voix démocratie addata be ko lamu unno e fop mede de ngande mais waton siku présidentiel dalen fi be yarande be suka be hari doyi siku go harabe hulu alla hande darotodo hande yeso ala gisel dalen si be holli dole mabbe de ala dartodo yeso mabbe de fotti dum ka voilà jippine berde modo ne min me de welti ko tawta ko meseyilo kanko kala ko président dénigré wona kanko ton mais fo me yida ko président dénigré ko c'est-à-dire ko président ata sukabe be anda ay fus taya ni selu dalen wata gaynata da unno ni susi madam créer parti politique madam wada ko présidentiel dalen wadale ya compétition ya vote ina jama votane hasko ya wonu to maire bayino wodi fala be wonu golunno revu be wonu golunno ya ndara sita jama votante on so ande to sika gorko mastana gor ko woni lando a teddinemo ala gisel dalen ko wadani ko lagine goto wadana lu lagine ala gisel dalen ko be servi kon lagine be hay lando goto serva lu lagine itisi ke ministre yo kombe ide ndono servi la Guinée buri ala gisel dalen pongi jola la gisel dalen wadi do ko laawi jola la gisel dalen gudron do ono mo yegiti dum non awa holode felli ton ka hore modon hunde laawake ka leydi mene holori leader yamen e kadi la woni milan respecte kadi nde o sengo do meseyilo parce que fiyonu jamais de la vie ardata e seytanu be jaboro ma seytan minu non turno weltilla mais min fewno kam mi fewndi do mede andi mede convaincu kadi mede felliti kadi présidentiel dalen be lamoto la Guinée parce que alla yebata yangi goddo be do ko parti on biya wadde dissolution est ce que be wa itu de parti on ka jijam mede be wa itu de fifdisi ka berde meden mala gisel dalen be wata itu de dum be sukabe ko dai be yeso meden ni aw holode hodo militant de l'UFDG berde modon no jawi mais fami wonde wotre so nani parti politique kono militant be sympathie wata goto décourageant tous les moyens seront utilisés pour mettre un terme définitif à cette transition militaire. Dum yonu kandon si be sikiro be wadi parti de dissolution mais fankay non marsata pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique c'est impossible et kadi fami wonde wotre fewndo do wana ala gisel dalen to doy madi daro ko en fop mede si nama darno activité ji leni est-ce qu'on fam donc non comment waden valeur et ala gisel comment okembe dole comment walli to dembe fino be arda ko la mona kambe to ajidete programme si taya yi non ha ronki wata bonnu yangi ko yangani da dubi foto wodi hande sukabe dari be daditi be hulata be ronkata ben non kadi etta don si ha be non ko ni kentinirte ha hande nana la gisel daleni be ronki ha hande sadi ko aybe mabbe sukabe mabbe woni hande ko gouvernement mais hande na be woni tar yawobe do est ce que ko be woni yawade la gisel dali dum no ngasude be no barminde be lit c'est à dire ko popularité la gisel dalen be woni contre modum ala gisel dalen ko be victime et popularité mabbe ala hande nder hande aduna parti